Kami tu orang dia Shillong kubor kita janti operasi pina janmet glio kavi Shillong kikmar wam kam ka kubor keri evrom go yiki chayap he chakta gile no hausnem arjaribi haga yung darbar parliament ka district magistrate ke East Khasi Hills de penchongya ko yaka curfew hagi thau am curfew ka he ya khmat ka National People's Party NPP ka agatha ke sangma pha ka yo Prime Minister Narendra Modi wo palat yoro ko wi thau ko wachne lang misngi no upot yung Amendment Citizenship Act ki khubor ge bania karin ne evrom ko ibe chayap kibri e ye jing imgi hayada ya yung darbal parliament ge India hay por shakta gile no hagni ge sngi hausnam arjaribi President Ramnath Kovind Vice President Venkaiah Naidu Prime Minister Narendra Modi Minister ki kampo yung Amit Shah Prime Minister Wanachwa Dr. Manmohan Singh heya khamat kaliang percha Raja Sabha Gulam Nabi Azad wa katu kan ni kibin ki minister wa ki khot ka yung darbar parliament dalibo sentu ki hagi dor yung ki ki chayap hagap chem hagi yung darbar parliament dapat man ro ya ka kam ya no bha ya snam hagap chem yung darbar parliament wo bo sa kan mo ya eti bu kro yung ki chayap ha Meghalaya ka district magistrate ka East Khasi Hills district nei daw yung irukam man ka an de eko ya ka hukum hapo ka section wiso so CRPC yo penchong ya ka curfew habro ki thau ki am curfew ha Shillong nei bha khat arkanta ne do chpauje nei step do chpauje met bentu ya ka curfew e biang ha ki thau ki bha ba ka thanat lum dingri ba ka thanat sadar ne do chpauje bentu met wai hado man de yo hukuman hadin Hebi bentan hapo ya khmat ka Confederation of Meghalaya Social Organization ki biale percha nagi bentau per jela dia langgi hapelon garaj Bhavan Shillong wai pensnyau ye chraigi percha ya ka Citizenship Amendment Bill dawagi ye penkrakam ya ka inline permit Meghalaya wa isdang ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA ki ki ele percha ye langgi hamot pran barabazar wai lai chaliang iyong yong lat hai bachi bon bagi kenhon ki pulit Meghalaya dakhang luti ki wai percha wo lai gi chakap cham yong Raj Bhavan ka he ya khmat ka National People's Party NPP ka agatha ke sangma pha ko ye Prime Minister Narendra Modi wo palat ye ro ko bi ka tha ko snang mi sngi na ipun krekam ye ka amended Citizenship Act wo puntikna wa isuk isan wan phai yang I hapo ka thau jinang mi sngi to ka thau ko bonunta ko em ye yada ibapur ko em kam ye yada ibapura ka sarkar ta upat biang ko ye ka Citizenship Amendment Bill wo palat ye ka thau ro ko bi na ipun krekam ye ka to duini ni rukom wa ye biang wo yo wo chna utei ye sugisan wo chania apadiang gibru yang I ong ka agatha ka chithi jo Modi ong ka ba Citizenship Amendment Bill dia percha de chirham de gibru ka thau lang mi sngi nei bha tengi wa ki kala gi beto wai man gi pa chong chnong ukta I ye chngan wai temet yong gibru re lom yong ka thau ye ka chithi de cho Prime Minister hanada upayuga wa Chief Minister Meghalaya Konrad K Sangma wa gi pra cabinet u de bo wo ye chem gi yo Amit Shah hayato wai ni jo Chief Minister ka Meghalaya Konrad K Sangma hey amlang ulam phang ka Meghalaya uba met ba lingdo de permanu ya ge lang ko chan wa ki pra cabinet u New Delhi ne o ye kalam ye rukam man ka anya po yang jilla ha ka lang de kalam ye ki lat o pensok ye jing em yang ki pet ba woi wo wan ra biang ye man long iba kam jo hi wo ki egi kho yang anya ka jilla ko marjan ka sam wo ki burta yong ki khna pure wo ki pet ba ki sakot hagwati wo Kolkata ka sarkar kan tu ge ipat ba wo yo gi rap ling ba gi helpline number ye gi tu bisa akot ha Shillong ne haiwan ki bian ki benta yong jalla ki helpline number to nyaun ruso not kende not pra nyau so kende pra san so not ar pra not pra nyau so wien not len ruso r pra san so we not len ruso r nyau not san not wa kende nyau son ru ibi pra son ru ar ilai wan yang gilinson helikopter pergi ke Shillong wa Guwahati da kantu cha kalisian man kasngi
ki passenger ki sakot Kolkata uye ki wo penem kam ya lenson na Kolkata cha Shillong ya ki wo sedang na dom step ka sarkar pen kre ko ya wo uye ki mar yarap hawro ki district yang kejela kini ku bor kitin jantiawan gespin ko di radio Shillong ha Assam ya ka curfew penchongnya hagi thau municipal yang ko Dibrugarh ni bhasan ganta na do prau je step hado chibje isngin ne ka curfew klembo por rang ne iko Guwahati haga sngi ko len ne da penyang yi chipai bagi paramilitary hagi thau gi thau gi auri aura wo tem mi ko man yong ka an chibon hagi nawan unsur perthai da sakot ki ne bha wo ilai wan yong gi rel wo gi lenson da cha ta jor bha ne daw ini ye percha ki thau ko yi ki thau pure de khanglot ki nei daw ini ki lengot ki bru re yap ki wai kat tu ka ni de so ki heyele ki sipai ya da po Guwahati woro artli ki yung darbar na anyong parliament pen wai no klembo teregan heipat yung o ulampang galok sabha o emberla ong wo ki yung darbar kre kam ki chispa libawanta wai 1,000 minute hagani ki darbar ong ro u irukaman irukam ne ibor yumi yang ko darbar yang ko yung darbar to chispa khatsan na chispa ulampang ongu haipor ko darbar katukan ni ibel gi bokong san de pelat wai dia kelam ne chapang gi kam gi jam gi beto ini ha raja sabha kelam yang o chairman M Venkaya Naidu ongu wa ko darbar de yo ko kamo chispa na chispa ibor yang imi wai pelat ya khatsan teli gi bel gi bokong san ki bill kan thop ki ya citizenship amendment bill ka transgender persons protection of rights bill wa ka prohibition of electronic cigarettes bill wura artli ki yung darbar ni step e wram gi yaki tu chayap hai chakta hayung darbar parliament ka sarkar Assam di pendikna go wa ya ka halang yung ki bru yung jela daw yada chief minister Sarbananda Sonowal ong wada thong ya komiti ya po ipela yang Justice Biplab Sharma ya wada ye kam pun kre ya kubur nei bha pun tikna ye gilat ya da wakat kam griti sencar an yang ki bru Assam ong wa be sarkar ong ko ter wa ki kubur yang ka clause 6 ka Assam akon da pun kre kam pura hapo ipor iwrebo ong wa ka komiti da pun dep ko ye kam go wa ki kubur ko cha be sarkar wa da pun kre kam no hi hadin dep Usonowal ya yuluti bagi bru Assam kiwarap man senjar hejing mut jemberkat nemngat deki hagi YouTube ki bakla ni bha oto ki bru ki bamaya ye sobisan mem hi hile ibo kuslai mem ki wan ki wo chim yegi hok yong pi ong Prime Minister Narendra Modi ya ka Assam Prime Minister Narendra Modi pentiknau ya ki bru Assam wa mem hi hile ibo to kuslai hadian wada pelat ya ka citizenship amendment bill Prime Minister ong ro ko be sarkar iti pura ko wo chem yikilat yada ki bakat kam kriti sencar an ne bha kasan hima sima ki beto we kitin thlien ki culture wo ki hok yong ithawi bhau yong ginong Assam i bakat kam ko clause 6 ka clause 6 yong ka Assam akot pan go wo yikilat yada yong kriti sencar an i beto we chnai ka an wa ibor pelai wo yada upne pensa we kentu ya ka culture ka emlang salang itemet ye kitin thlien wa i heri peten yong gibru yong Assam Minister of State ka be sarkar independent charge wato ya kaduna Minister of State PMO ka personal public grievances pension atomic energy wa space Dr. Jitendra Singh da pelaw ya lang ka parliamentary consultative committee ni bha ka ministry kaduna nigsngi Hagalang di emlang di dekat ke parlimen ke Lok Sabha. Hei kelam hagalang Dr. Jitendra Singh ong wa ke ministry ke dona ta ule ko yaki benta yang ipenisok wa yaluti ni bha ki bian ki ministry. Ong wa ki ministry uye ki bolai cha ke ministry ke dona ni bha utip yaki project. Ka sarkar e ka yai bo khle ko iwa hajrong do cha ki kam kuntu pun roi yaki thau jinang misngi ong cho. Ka Meghalaya Public Service Commission MPSC di penbina ko wenai daw yang rekoman yang kaan hai wada M ka curfew ki katuk ni ki thau yang nong ba Shillong ka screening test ni bha ka post sub inspector of statistics ko bo man ka sutrek nu bunai da karya no cha ka sutrek bunai du traus nem arjar arpau i thau wai por yang ni screening test mem pun kala wai unai kam jo he katuk ni khobor jantiar kot ko wanch phin on di radio Shillong ya ba ni program ko bot